Ebagambirwa hamukoro go kurongora abamemba abacerize yo kubikana SACCO aba barongwirwe n'ibiconce birumwa amatungo ebyo kunywa hamwe na n'ibyo kurya. Eka tuyiha tukaba tugenda mu modoka abantu tukamakumyana tukuzabusheni omurundi kumwe tukayenda rwije rwa stani biki ongati tuterarayini ngiya mwese ndo tukwenda kuziyamu tuzihiramwa amasu tubiga amasu. Abebembezi ba Burere Peoples SACCO basimira abantu ba Buhweju ahabw'emirimo mbere mu kubika. Tugere kwigure mugabo tugere kusevinga na Burere Peoples SACCO abo kuba twiguze mugabo twa sevinga zo sente z'piyamba kureba ngo twakora SACCO kandi yatungu ko twatire sente tukakora kuruza koraje nabakusima nitwe Burere SACCO kuzengwa ryoru singa hongo ibintu tukora enteje twentuhereza onka tugira ngo omukorogu simeho okusinga okutwetsima. Owabiro chairman wa boda ba Burere Peoples SACCO ahababu agiserengu okutandikaho SACCO eje kikayamba abantu engendo ningwa okuza kuronda obuhereza bwa banka kubika senta mpa zitugaricho ekyakabiri esentezi abana bitu bija bakorera mu international abantu bingi bakorera mu emirimo bona ngo bokora tukuzi ibintu bitukabitwara handi ntubandi twefereza nkabagira ki nk'abantu kandi ngenda kugamba umuntu akivire yo kusevinga utukuza kuhereze deposit first time mu banka baza kuhereze kirabo cyente umuntu ugabasevinge $1,000,000. Abasingwire bihembo borekero kushemererwa ombwire bwa Nohiri. Nashemererwa murongo mu kitere cyo kwambure Buhweju nesiimwa Burere Peoples SACCO abutereza kitere cyo kubayire bukuntu yayo za Aroni banka ya mani abo kuba kandi banka y'abantu banka nesiimwa abo bakozi bayo barungi kandi nabo kurabiza mu sente zitu bakazibikaje. Ogugwabo umurundo gwa kabiri bankeji erikusima ba customer bayo omubicuro kikuru. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi.